Терезе элде Чочуланы Харонну атын жүріткен мектапны тамалында Ақбайланы Халимат музей ачханды, туған элим деп. Село мое родное. Мен бу экспонатланы 1984 жылдан бері жияма, дейді Ильясны қызы Халимат. Meni görmek elgen oldu. Adam yaşamında bir zatını kastetse kesine, men bunu itallık, men bunu itallık gerekme. Arıva kalmasam da tırmaşırığa gerekme dese, adam etmezlik zat çoktu. Adam o saatte taracağımı dedi. Ma bu muzeyini men atama tağımma. Niçin deseniz, 1925 yıl, birinci şkol açılan, Tereze şkolda. Meni atam anda birinci ustaz oldu. Mavla verip kararız. Ma bu birinci şkoldur. 25. yıl. Oğay malayçık değil. Malayçık değil. Ma bu Emirelli. Ustaz valla. 25. yıldan başlayıp 30. yılda 5 yıl içinde neyçe ustaz oldu. Kimi kerip kimi kerip durgandı. Atam dergendi. İstoriyanı, geografiyanı nemeni matematikanı. Atamı 3 kere algandılar Kazavat'a. 3 kere de kaytargan bittiler. Okuyup turga adam yoktu. Muzeyde er kişi bulatışır onu Карачай чепкелері, үй кереклі, киімлі, дағыда сауыт, сабан, уда керек затла баш бек көптілі. Ата Қазауатқа қошылған қарт аскерчілені үстінен китапла, суратла, стендле, дағыда бек көп зат жиылып тұрады. Görürsünüz. Ailemi İbrahim, Karaçay milleti birinci ordin alan ol boğun. 42 yıl avuşkandı. Alayda kesik etken beşiği vardı yaşına. Ol alayda da, alayda da. Bu Kasaylan Osman bilirsiniz. Bu mavlada Tereze'nin nimeleri, nikahları, mavlada. Alayda. Ondan sonra, bu anamın karnaşıdır. Permayet şkola, bunu atına cüret et. Tam bir tane Abdul Albikereviç. Участник парада Победы в 1945 году в Москве. Первый участник. Мавлайда birinci de oldu. Mavlayda menin nazmı жазғаным. Аңа атап, kitapta жазғанма kanatlı жұлдыз dedi. Har экспонат менне кесі чабағалыды. Біріне айырып айта алмайма. Музейде мен өткен заманны еске түшіріп, сеңнеп, еріп қалама. Сезімін айтады Халимат. Bizge bu dünyada apsaatta yaşavda Karaçay til bile bizim ılın ememiz çoktu değil. Bizge Angilizki til bile Orus til gerekti. Sahibilerimiz okuruşa, ösörüşe. Endi anı bula men anga razı tüyülme, kimde olmaz razı. Sen de kesin bilgen bir madarыңдар ise, ne madar eterge bollu olsa da, anı bir aytsan, anı da biz kolga alıp, küreşerek. Dış kralın tilleri bek gerekti. Ösörge de sabini birimin östürge de. Okuğa da zatka da gerekti de koyalım. Alay başta da ana tili. Ananın sütü bırakırge gerekti. O sebepten men buna etdamadar tavalmayma. Bilmemen etirge de. İnanamsa. Bulay başka kralına tilişe olup kalındı Karaçay tilimiz. Anna yüreğim kıynalıp ağırıp. Устаз деген атағызға береме сый бағалатып. Ильясны қызы Халиматға жаздым тізгілдені талпып. Қиын заманнан жарсудан да өтіп, үлгі болдығыз көплеге. Жетішімлеге жеттігіз Аллах болушып, оғырлы атағыз айтылды миллетті. Ана тілні, адепні, намысны көз генжиче сақлап, саби ақылға еске жүрекке орналттығыз күлчіклерінде аңлап. Талай жылны таусылмай қару, жарақтан жарақлай күнігіз, Аллах бұйырсын ұзақ өмірні,
жаздача чагып көлүгүз. Kumlu boynunda keresin, azatlı senler yüreğin. Ömürleri yaşa teyzesin, hep oldu beni dileğin. Ömürleri yaşa teyzesin, hep oldu beni dileğin. Sende tuğanma sende üzgünüm, o aşk boşuda kürgedim.